تماشاوان هجا و مخیر هاتن فستیوالا فیلم کردی جهانی ون فیلمی جلیل بدی خانه تماشا کرن لسر جسمه جلیل و دیروکی مالباتا جلیل ون تماشا کرن هفیدارمون حز کرن لسر فیلم گلک ام گلک کلی جان او جارا یکم فیلم الفيدر هاتي نشاندان جبوه گلک واتی بمزنه دیروکی مالباتی جلیل هم جی دیروکی کردایه دیروکی کردا و حرمه ده مانه چونه ایریوانی و دیسا وگریان اوروپا نه همه پیچ کالا فیلم بکن گوتگی ما مسته جلیل بکن و دست پی که ده از خوازم بجم یعنی گوتگی کردی ببی انگلیزی تونه ورگر تونه تمی کرمانجی ببی و امی گوتگی خواه پرس برسی بخواه دست پی بکن به ما مسته جلیل تو بخیر آتی جلیل خیلی ببین مالک خواه چه وایی ما مسته تو باشی؟ والا باشم سپاس يجيب خيراتي جيل بدي كامل جلك سباس صاحبي جلك سباس بريم ما مستجيل براستي اكو يعني برتقيتا خوانديه تناس تكي بلكي هناك كارن لسرته تشتك بلكي فيجن لي تكاري بسا كورتاسي يعني كالا مالباتي خوا يعني جي خو بده ناسن دسبيكي ده ودفرز دسبيكي برسي خو بكن بله مالبات آمه قرصه قرص برای دست عثمانی پارچک عثمانی بوده باشه نوبر روسا و عثمانی شرط شده بون و شهر 1877 قرص ما بندست روسا و خلق در دور حرم قرصه بارکرن هاتن هیچ زده بون چقاس کرده بود و مهاجر جوی داری هاتن مالباتا مجی هاتیه اوانا گوری مزنه ما یعنی مالباتا ما و بجن و کاشیرت و خیل و گردایی بود نه بجن مالیت تندوره که بود نه تندورک وقتش بازیده تیوانه که رخ باتر بازدمی باشه اوه دیسا وارگوهشی بونه هاتن اینتابه اینتاب ناکا اوه اینتاب شیبکانی ندوره ناکا دویژن آگریه بابا کن آگریه توتاق ما مستانا ها دوتاق بله دوتاق هست دوتاق ویژی از حاتمه در باز بومه گاوت دچون قرصه ایجار یعنی اردکی برفره لی ارتدا جمع که بویه که خلق روین هر دو آلیاشی سروی چمی و در باز بونه و چمشی آوا بحاره بویه گلک تیدا مانه زاروک و مزن عمردا مزن و ایکو بهیز بونه آفشی خورد بویه دورانک در باز بونه ناکا جوان بویاره 100 سال در باز بویه پاشخا دنیرن یعنی او 100 ساله که در باز بویه بونا خلقی کش قرصه بار کرده بون هاتن آلی روسیه سوویت ایدی بولشویک بون اوانا جیانا خود حیبتی دست بکرن جه وک آبوری و چاندی اوانا جه ولات ما که خو قطعی بون سینوره که مزن ساخورت بورتوانا و که به باره و که خورا آنین ویالی باره چاندی فولکلور بو
بیرانی بون دیروگ بون که خورا آنین روشا جیانه بود جلو باید بگو بوان زنگینی آوا اوانا جیانانو دست بکرد جبر که سوویت جی سر سری دا خواندن مجبوری بود چوک مزن وکه قرار هبو وکی کرک سوویت نخواندوار نیبه اجاره این که 8 سالی نجی مجبور کرنن حرفا هیم به قطنه مورا بن کاغذ داینن بزن بن مورا خود داینن و پیراجی آرکیوا باوی مدا فوتو هیا که خواندواری زوزانا داشتی او کرنه هاوینه که چونه زوزانا آگیتاتور یعنی پروپاگاندیست دهات زوزانا و خلق زوزانوانا هینی نویساری او شکل کشاندنه چوی داره تخت دانینه سر تخت دنویسن چوکو مزن دوره گله که دیرو که تا گوت مالبات طبیبی وام بیاره جیایه لچیه باوی من سر سری دا خو خانده نکرد که ایدنتیته تا خویبونا خو پاراسته فیلمه داشتی سرویته گوتنه مثلا کشیده دا هایه واکی چما باوی من هنکی اوت باید چما همه گوتیه از جسم جلیلم قزل قلمه نظام چه اجبرکو سوی خانه دا دوی چاخی روز تو نبو دولت دست داشناکا بو ارمن پارتیاک بو اوانا هیزاوانا کم بو ایجار سویان امریکا آلی کاری کرده بو سوی خانه چی کرده ایجار دهاتن به ترینا قرص و گمری گریده دا هر دوالی دهاتن آلی گمری چه سوی خانه دوی هرمه هبود دنیریان که زاره ناو مسلمانی لیبه تیدانن دگو اوای منه پارا منه و بار دکرن دبرن ناو کرد ازدیجی سادیس چه بشم ساده اگر نه ست اما 98 سالگی ناو اسلامی نه ایجاد لاوتی ازدیاجی دشکا برنه اساسی باوی من دبن ریوا خو داویجاش ترینه درنا واگونا باربر بویا داری وکلی داویجای خو خلاص که ودگره دویژن نسانا و دیسابی تمتن جاوی آلی قرصه ناوی تا دیسابی بخونن بیشن آوا جمعه وارا ام ناوی تا یا ارمنیا تانن اوزن ناوی دادینن خاچیک مخیتاریان خاچه تو سلیب اوه خاچه اره اوه که ایجار مجبوری باوی من وی قبول که واکی خلاص به جترسی اوله خود گویره تگو ایجا بیرا خو واکی که کیه واکی کوکا خونتا نگه دوی من تمه سبیزو از راده بوم مسار خود دادانی دگو از کیمه شارزه بویه 10 سالی بویه ایجار باشه وقتا مزن بو ایدی ناوی خوگه هاست خواندن خواستاند باشه امزارو ام مالبات همه روانه ما مریم تنه بو باوی من سوی خانه خلاص دکن خواندن هبویه الکتریک کهربا اوی پیشاکاوی بویه باشه دشینن بخونه اوی بگلی که پاش خو روشن بیری دگره و جیانا خو روشن بیری امجی پای باوی خود چون اف دیرو که مزنه وقت تیره ناکس کش بیزم ام 4 زاروک بونه بله من تاکی باوی من هم بویه ایدی کست نبویه بله یک کوری یعنی برایت ودرخان جلیل هیه
خوشکیته جمیله جیل هیه و یک برایتی جی یادین کی بو ماموسته؟ ام هدو برانه دو خوشکن زینه جمیله از اردی خان ایجاد زینه جی اوا مایج رفشانبیریه لی ترجمانه جی کردی وردگارین روسی و زمان دنیجی چکوزانه کتبه بگله کنه بله یعنی بوی لسر فیلمی مگلک آگاهی جبو جوستاند یعنی مالباته به فربون او دروکی مالباته به گلک فربون جبو و فیلم چکرجی از دخوازم جلیل بدی خان را بپرسم او بخواجی هنک ناس بدی belki hem perse yekem peşkeş bikim hem jî xwe jî nas bide. Celîl Bedexane te bixêr hatî. Dixwazim be yani spasî li ser navê endamê Festîvala Fîlma Kurdiya Cîhanî bidim. û te fîlmê te berê Celîl li ser kalkê te bû newsa Reso. Ew fîlmê te yekem û fîlmekê te ya Kurd جي هبو باورم او جاري كم انها فيلميتا لسر جسمه جليل لفر نيشاندان يعني تذكري يعني او فكرة شكرنا في فيلمي تشاوا دي سبيكر يعني نها مثلا هردو جليل جي بامي ام بهبرا دافن هن هردو جليل قدره ويجي نك نيزيكي هفن يعني ون دیروک مالبات جی گلک او که کنه یعنی نیزیکون گلک کنه او چیروک جکو دا دست بکرد لپیشی دا ام جور دست بکرد بله گلک سپاس که فرهان راستی من خوشی ام وک مالبات یعنی انا خلقی موشینه ام دبیجن ام جموشینه ام دبیجن لی وک مالبات ما مسته سری دا جگود ایمه جی مالبات ایمه روانه دما ماموسته مالبات ماموسته وانا درباسی عالیه روانه دبن ایمجی کرد مسلمان جی جور درباسی عالیه قرصه دبن ایمجی مالبات همه یعنی هم جی عالیه بال هم جی عالیه ده رسوی دنگ بیشی مچاری او جی işte belki 10-15 سالی و او جی مچاری درباسی عالیه قرصه دبن جبروی امشی یا راستی ام پیچوکتی جکالکی خو پیرکا خو ام به چیروک روان مزمو yani elegaz basa elegaz edikir deşta روان edikirin emci eji samezin bu ja pişti rastiji em az vaqta hani ki mezun bu kalki min dengbeş reso yani daxazawiye heri mezun sali شیستی هفته ای دا دخوست درباسی روانه و هر رادیو ایریوانه او دگو یعنی جبو دنگه من نمره بلکی جی که قید ببه وچاقی رادیو روانه توزانی هر طرفی دا هتا گودا بکیدن رسول جی هری داخازوی مزن هر جا که روانه هم جی کالباب خو هم جبو رادیو روانه دنگه خو بدور لی اوان نموشه را نسیب رسول کارو بچیا اجا راستی کنفرانسک جبو در حق رسولا موشه هاته چکرن جاورا مرا گوتن یا تذکاری جلیل ماموسته جلیل وره دیاربکری او چاقی کتاب فواری هبو دیاربکری تو جیرا ببیجی کرن که گلک بباره ماموسته خود دکم جبر کلوه دری بیرانی کمیج هیه لوه کتاب فواری اجل وربم وکی خوندکار تل بوم ماموسته جلیل ودری من ناس کرد بو و نهاز هاتم لندنه او یعنی شانزی که مزنه جبو من او ازوی او که دکم گفت دیدکم اجل وربم یعنی نظام کیجان سال بو 2004 انجی 5 بو ودمه herhalde آمده می ودری ناس کرد بو یک پرتوکیوی ملی برخونده بو ولی کرم که راستی مرا گفتم تذکاری ماموسته جلیل بگری تجربه ببیجی یا اوجی دکاره بشتاری کنفرانس رسول بموشه میش تلفنوی من هلدا اجما مسته جلیل ناز دکم لی وکم هردو ناز نکن یعنی مجرد تلفن وکر گوناوی تشیه مگوناوی من جلیل
اگوناوی میشی جلیله مش مدخواست خوشی را گو مشاغل من را او گو یا قد جلیل دکارم بشکنه گو ازی ورم راستی ما مستپشتیوی وقتا ما هاتم موشه بشتاری کنفرانسی جی بود hani mamusta gelek tuzani millet je hazdike yani hürmeteke meziji nişan dedim. Ja mamusta heki uçağı espera min je eftişte xujera gotin. Mamusta ehte malbatavan da ji. Me eftişt mizanı bun, pirtuk seratu bun çekirin. Uçağı meclisa biryareke min özleme me biryareke sada. Me go yani em mamusta eğer destura mamusta hebe em dixazın tişteki aha çe bikin. Ja rastî hinekî barekî giran û jî nizanim em wana jî dinî derketine birî binêvî barî derneketine ez tam nizanim lê yani en azından kemasî bi dilxwazîkî ev tişt hate çêkirin mamoste jî destûra me da me jî sa rêwîtîke em bêjin rêça Casimê Celîl û hinekî jî daxwaza Resoyê Dengbêj kalkê min yani min jî xwest ez bu mamostera sa rêwîtîkî bikim belkî daxwaza kalkê min jî hinekî were جی یعنی فیلم تایبتی جبو سر جسمه جلیله سر مالباتویه رسوی دنگ بجی وک امبیجن او خون نور بوجی به چابه من بلکه برحی خو او جوان داره از باورم دگریه یعنی رسوجی کالکیته رسوجی باورم هوالتی ماموسته جلیل رکریه لدریه ده ونگلک دنگ رسو گودار کرنه yani ve havati did ev revite resuji hebu yani resuji dengi min kar kurbun brasti yani belge ki mezine yani jibo me bejin am çıkas yani emji insanik be hafızana yani demam wanttan diroke mede ev bejin yani çalaki ki gring em wana kayıt nekin, belge nekin, nekin arşive. Arşive ki teji gelek mezine mamosta ez vecde bejim. Herhalde arşive ki heri çit bejin gelek mesela bir sisteme ki hati çekin. Herhalde cemteye, malabedeye. Arşiv gelek gringe. Yani hafızeye gelek Kürt nizanım bir gotune avbuye herhalde peşketiye. Yani liser dengbeji wan çiroken birtinin gelek yani kırkırına Kürt yani em bejin yani diroke Kürt gelek tiştek hati çekirin he yani eko ve eşe kşandiye bir naki ama vaki gel em bejin yani civak damat wanttan kayıt naki bira wana diçey bu ve yani ev film ev xuyad ki bu mece gelek keringe jiberku belge filmek vaki usa yani ez dibînim yani piştî belkî 10 salê yekî were wê bibîne yani wergerinî te rêvîtiyê te li Kurdistanê çawa çêbûye bi çi avayî çêbûye ti çi gotiye ew ê bixwînin ew ê binêrin yek gotinekê jî li wê derê gotiye mamoste hat pîra min ez dixwazim vê bipirsim te re nav filmê de bi rastî gelek ew ji bûm yani li ser wî hinekî fikiriyam mamoste çi xwast bêje li wê derê ji bo min ji giring ji ber ku hani ez ji diasporê de wekî mihacir dijim yani ez jî hatim vê derê ji bo sebebê siyasetê em hejmarê me jî zêde dibe hejmarê Kürt li Avrupayê jî dervê welatê zêde jî dibe mixabin yani hevî dikim yekî dema bu filmê temaşa bike ew xwe jî binêre yani çawa ew vegerin çawa dibe vegerin mümkün e ez mixwe dît yani mixwe nav vê filmê de dît bi rastî li wê derê te tiştek dibêje mamoste dibêje yek aliyekî te dibêje gele ew xeterxwestina an jî destpêkê ye ka me bibînin û aliyekî din jî tu derhener Celîl Bedixan û tu li ser dîvarê hûn rûniştine te dibêje dema te ew behsa êşa dike te dibêje ya ez nefikirim çêtir e yani behsa eşekî dike ew li wê derê ez disekinim sa saniyekî disekinim û difikirim yani çi bû yani li wê derê mesaj peyamek te çi xwast bide yani
براستيجي نفكرن ممكنه ما مستجيل مستجيل قبل اري دنجي من دهات مرة جملت أبرس اري ما مستجيل از أمردو جليل از أخطنا تدبهم از چیکو جلیل را دکت حسابان کی من تبلی هرکش بباره ما مسته بباره نگوتو بنا ما مستجیلی جبو ویجی بری مگوت از بیجم در هنر جلیل و ما مستجیلی ببی باش سرال نکد بباره از کارم دیسا دوباره بکم ما مسته يعني او لسر نا فيلمي ده يك قوتني تهبو از خواجم بچك لسر بي باخم او لسر خاطر خوستني يعني دسبيكي تدبيجي الودري وعليك تدبيجي يعني دما ايشا مالبات خودكي وكالا يعني او مرن كشتن وتركرن مهاجر كرن يعني قدري كردان ده قالك جيكي مزن دقرن لورت تدبيجي نفكر هاني از نفكرم چيتره تدبيجي از نفكرم چيتره هاني تدبيجي از يويد برسما مستا يعني نفكرن ممكنه چاوه يعني نفكرن اري بفهم كر نه بانز ددن نه اینکارت کرنه ناخر ام دوی بیا باش بزنبن لی فکر اما سر دست خستنا چکو ما وقتی داندا کریه شهف جدا بونه هنه جیا بلکی پشتا هف نگرتنه اب سرویز زیده او خواهیز مثلا مالا من آقاس او هاتیا سری باوی من مال باتی کش کنده بویه هر دو حالی دی آمد دگوت جمیل زینه دو خوش کامنن اردی خان جالیل باو بره منن فلان به او کسر بویه ایرو دوی بوی باره و بوی خمه و لی باوی ما او وقتا دگوت از کردم نک گوتن بوا که گند بیر نکه اب ایدنتیتا خود خواست به پاراستا اب دخواست او بلور که خورا وقتا برخی مالا باوی خوب بویه و لیدان هیم ببو او پیپیک خورا شمشال دویجه نم فقه دویجه او به دست خدا گرتی آنیا درباز کریه و تمامی جیانا خو حتی مرنه بمبالگی برسروی بمبالگی دا او پیپیک منانیه برای خواهیده که او نینه هاتیا شکستی او هاتیا گاستنه لیه داوی بانی او واکی چاند خورانی و خال چانده گرد و تمامی جیانا خو حتی پنسیون بو لاو گوتن آب جاس مثلا چاپ کردن پرتوکا دا تجربات هیه دولت کرسی او کرده بو و که کتب کردی چاپ به وارد تو علی کاری بگه دورا 10 سالا بو برپرسیاری وی کاری ایجاد دیسا چاند بو لی چیه؟ گلک پرسا بو باوی میدگو هون تاوی تو پرسا نبن بخونن اردی خان خاند ریا چاند و زانستیا گلمه فولکلوره کرد من خواند من خدا سر دیرو که او بو ماوین داره فولکلوره ایجاد نکوین دار کردی دوی مجنون کد نک عربیه لیل و مجنون که هیه اجی بومه مجنون لیلی او لیل که فولکلوره هر دو خوش که میشه دیسا کارت کن جمیل جی موزیکا او جی زینه جی ترجمه demek او واکی بگوتی او واکی ام تن سر خمه نسکنن نگرین ام بنرن جینار چه دکن واکی پیشت کون ارمنی دچن روسیه دچن یوروپای چه جی خود دگرن ام جی خود بگرن امی پیشاگه کیم بین مثلا که دا امجی پیش دا هرن هف ناس بگن پیش دا هف بگرن او من او واکی دوی ام
زیده نگرین و فکرن بزنبن دیروگی را بهلن بنویسن اما گرنگن چونکی دیروگ بزاروک و دیروگ نزنبن سلسلت مزن بود اوانا بنا دو روزه خدمت اوانا و هندک به لیچ خاص بزنبن خاص کل اوانا و زیده به خاص خیرت اوانا و زیده به اوا دا خزامن بویه بگوت نتا ما مستجلی گلیک سپاس از پرسه خودن بدم در هنر جلی ره جلی بدی خان کاو او هنک و ام بیجن پیواجوی چکرنا فیلم تکاره بچه کارا بکی جبر کو ام دبینن ت تدچه مالا ما مستجلی حتی اوستوریایی وجبور ددیسا دفگره ولایت کردستانی او يعني جبوت ناف بلان دبو يعني تخواست بوی شکلی به نشان بده علی چکرنا فیلم ده زحمت تکشاند نکشاند يعني آرمانجی تچاوا بو ناف چکرنا براستی فیلمی ده آنجی لگوریته آرمانجی خو گهشت وکی در هنری از دپرسم بچه کالا و کارب کی جدی یا راستی ام سریده ام سر فکرین جبركو راستي أنها فيلم دا جبركو هم أرشيفك قال لك مزنة هم جيانك قال لك دولة منده يعني هرالي دا دولة منده أمال باطي يعني أنا بيجن جسم جليل خانوما جليل بشتي أردي خان جليل جليل جميلة جليل زينة جليل أوانا بيشك وقتا معرف يكاك أو بكرة وكي فيلمك دردكت نيجا راستي ما امجی آها فکری مگود بنگه هاوی تشتی یعنی هیموی تشتی جاسم جلیل بود جاسم جلیل جی برکو ما مستقلک بحث دکر یعنی ما مستقلک وقت در باز کر جاسم جلیل جیانوی سر اوک ایدنتیتت ما مستقود سر بند حسرتا ببند مزندوه جامجی مخصوص امجی اوی دست بی بکن یعنی تشتی حتیه آبا کرن ام بیشن پرتوخانه که گلک مزن هاتیه آواکرن ویانایی مجبور خست امور دست بکن پشتوی ام درباسی روان ایرانی ببین پشت راجی ام درباسی جی زاروکاتیا جاسم جلیل درباس بیه گندی وی او بلکی خانی وی ما مستجلیل جی وره بلکی بالیکاریا گندی هم ببینن فرada tek yani eznabıcım yani problem jibo vaxt evgu evji me baş evkir rastici ehnek şans ekime ahaji hebu yani mamustemerat işte ne işte yani problema me heri mezin gellek işte bu merfanızanı ki emiki jani beperet ya rasti yani problema me heri mezin evgu yani yine peşiş mamustebeskir mesela besa fikredike ام بیشن چخاص گریدایی اویه ام وردا نکارم ام بس بکن جبرکو وقت ریشته بو ما مسته آرشیوی جیزا گلک خورتن یعنی هم ویانای هم مالا اوی ام بیشن مالا وانه نیزیکی tam سنترالا ایریوانه دا بو ام چونه ورجی ام چونه وان گنده روانه تایبتی اوی هم ماموسته جلیل وانا ور خبیتی بون باوی اردی خان جمیله جلیل وانا وان گندا دا خبیتی بون نوا کرده دا هم چونه چند گندا راستی جبرویجی یعنی ماموسته هنی اوه گلک ناوروکه که گلک دولمند اوه ده هیه yani bir filmeki jireki vakt mugo em geleki burada ketne zahmeti jiber ku khasi bensiz şesid rupeli ama ev desmeda heye hesap bike yani hani gelek tiştene ma mustegutne em geriyane mekşan diye Seciya hatek şandın, Viyana'ya hatek şandın, Erivan'a hatek şandın, Günde derdori Erivan'a mekşand. Piştreji em derbasi evi bu. Karsi digori, em çüne karsi, Günde bave ma Mustafa'na Kızıl Kule. Em çüne vurji, emeneki vuraji gün geriyan. Ma Mustafa jibertem diya ma Mustafa, em bave ma Mustafa aynı gündine ji Kızıl Kule'ne.
Orada jî em gergen yani serîda me yani plana me serîda jî abû mesajı devam kir yani hani vek mi goyan zêde zat çîrokeke dewlemend e gelek dewlemend e mamoste jî zêde tişt mera nehişt yani em vek derhener yani zêde tişt mera nehişt ya rastî yani hesab beşt. Belê. Yani Aliye çekirnê de dema evkê te çi dibêjin mesela dema te film çêdikê dema çîrokê te nabe çi qas alî teknîkê baş jî bibe ev film kemasî çêdibe lê alî çîrokî de hûn gelek ew kun yani avantajê wê hebû belkî nav vê arşîvê de 4 film jî hûn karibin çêkirbana. Evet şey dibe belê. Ez dixwazim mamoste Celî de bipirsim na derhenerê Celî mamoste Celî de bipirsim. Mamoste Celîl dîsa nav filmê de em dibînin filmê daviyê filmê de grûpek zarokan dipeyvê te tiştek dibêjî bidir yani dibêjî hûn kî ne hûn ji ku hat em ji ku hatine navê me çi ne û alî ewkî zimanê jî te pêşniyarê xwe dikî. Yani gelek kêfa min bi rastî wê sahneyê dihat yani wekî tu jî zanî mamoste yani hejmarê Kurd li diasporê zêde dibin yani ew zarokan niha li Ewropa dijin zarokê wana çêdibin û ew popülasyon ew hejmar hêm mezintir hêm qelebeqtir dibin. Hinek nêrînê te li ser wê dixwazim bigirim mamoste yani ew pêşniyarê te ji bo eko yani civakê Kurd li Ewropayê diasporê de niha dijin bi rastî çawa xwe û ew nasnameyê xwe biparêzin yani pêşniyarekî te zarok re da hevîdarim rojekî yekî ji wana mezin bibe û vê filmekî temaşe bike û xwe bibîne ji ber ku ew gelek ewkê yani bandorek xwartênê yani nêrînê te li ser wê xelkên diasporê çi ye mamoste? Ferhan can tu zanî çi ew ez çiqas difikirim aqas hesek ce min xurt dibe çiqas ji vira jî neqaşî jî heye ez Kurdên ku alî we da hene wana we têm girêdanê camêrek heye helbesta dinivîse ku ez nizanim belkî şêt dibim soran dibin şêt dibim dîn dibim elsa xweş dinivîse Yücel Aslan ji alê me ye ji alê ew ê Igor Serhadê herê bawer ke ew aqas dewlemend zane zimanê me aqas kûr aqas gotin aqas peyvên ku bawer nakim yekê temamiya welatê me da aqas govê derê maye mi got ew tu çi dinivîsî tu ewa qamûsekê çêke bi wan nivîsê xwe ê heywana ve girêdayî ê jiyana gundîtiyê ve girêdayî navê neqaşiyane navê gulan e feyda wana ye her tişt aqas tişt zane buna çi mi got ê weke wî dîsa hene ew zengînî divê êko diasporayê ne lê xayî derên çimkî ewana ya xwe jî dikin ê me jî welat tiştekî dinê ye têrê naket ew welat parêzî cîkî tê diqete malbata Bedirxaniya xizmeta xwe kirin dîrokê de mane lê ew çi kirin ew gihîştiye millet lê ji malbata wana belkî sayê mezin neka bêberçav hene lê zêde ewa wana dewra wana yedî derbas bû wî çaxî çimkî ewana xizmeta xwe kirin yekê wana bûye hezar ê pey diçin em wekî
او زنگینی ایرو به حسا کو یوروپای خواندنه کو هم تیدگیشن او آزادیا کل یوروپای بنا فکر دار بنا حسا خواب کرنه که هیه مجبور بکه که ام زمان خود چی که مایه هندویژن پیاسه دا کیمه چونکه وی داره خواندن نه به کردیه وی داره کار نه به کردیه یا دیاسپورا اردیکو کرد بلا بونه تمامی دولت تجینه دورا کیجان باجاری بیجی دهان گندن زمان چو هاتو بیجی از کردم دنگ و ناده بنگه تونه باد به لوما از گلک تخوازم واکی بوی حسی لو والد داشی هیه لی اوانا تشتی بچوک دکن او بچوک مزن دی خویا کرنه لو تیری ناکه چخواست او زنگینی مزنه من چندگی بری که اوی جامعی شاعری از واد نزدیک و ناز بکن مدگو تش نمایه یا چهار نمایه آقاز جی هنه یر هنه دوی اوا گشک آرشیو بکنه دوی اوا گشک دنگ بفه ناکا جمعن چیکو می چاپ کریا مالباتا ما چاپ کریا سر فروکروی پیش سلف نینا وی چیکو ما دنگ کردیه و هزار کاسیت هنه ایجار کوپی کرنه هر تش ناکا گوت نامن اوه وکی او چیکو هیه با امنیه ما خالیچه ما نقش نگاری ما او کلتورک بو کانه مصری از جی که من اوی بچوک وقت سجاده کری کش اوی نقش امنیه منه خوشن خلقش کیف واناته ایندوستریه چیت کن که از گلک تخواستم از وقت گازیجی از تخواستم سجاده کردی کیم سجاده او امانی ایکو جهاتیات کاره بکرم او چیکن موزه چیکن هزار نقشی سجاده هنه لپک هنه گوره هنه یا بابا بیست که اوی تلکی سر سوری عراقی چخواستن مردم عجیب تیمه اما کلتور اما چند مایه چند مایه بله ماموستا بری او گوتگی جوینه ما من یک در هنری روجاواره اخفی يعني طبي جبو في اوكي يعني فيستيفالي قالك در هنر ام داغفن ونقاش تكن دما يك در هنر جبا كوري داغفي جداي ودما در هنر روجاوا داغفي جداي يعني او جواز بني خو نشان ددي لي تشتكي مفهمكر دما يعني مرف آزاد بفكرين آزاد به حسن آزاد داخفه گلک به حس خویا دکی به گوتنی خو ifade کرنی وی گلک دگو هری ماموسته و دما نه آزاد به بنگی یک امبیجن سیاست انجی کرنی یک رژیم سیستمی لدیجن گوتنی وانا ifade کرنی وانا دگو هری yani tabi او باندورک yani tekiliek navbera tabi او ما و سیاستن گلک او که خورده لأوجي ديسا از بخواد بيجم يعني سياسات أو رجيم يعني جي كركرن نكاري وري لهندري معلمة يعني حتى لهمبري دريه خواباكي توي كاري إدارة بكي لتكاري بيجي يعني أو أسيميلاسيوني كاري دروي دريه خواه بهلي جبوه هاني دما مرفته مالي خواه دوي چند هنر خوبه که جمال دست بکی یعنی جور بپارزی işte او مالا و ما مستجلیل او نشان دادی منه
yani kesen ku mala xwe parastine çand û hunerê xwe jî parastine. Yani em wê fêm dikin û ez ê niha turekî davî bavêjim û pirsê davî ez ê mamoste na mamoste derhener Celîl re derhener Celîl niha ew du filme belge filme tihadî çêkirin niha tu bi vî şeklî yani tu li ser wê ewkê performansê berdewam bikê em ê dîsa ji te wisa arşivek li ser em bêjin rewşenbîrê Kurdan yani dengbêjên Kurdan yani kesên şexsiyetekî girîng dîsa bibînin an jî projeyê te nû an jî cuda hene. Ya valla ez çava bêjim ana em difikirin yani ez dixwazim yani ez jî özlem jî em gelek cara jî ser difikirin yani wek ev ê mamoste gotî em dixwazin hinekî ev tiştê berva endabûnê yani hani em bêjin ê enda bibin yani jî 20 sal şunda tu bixwazî ji tu biçî kesekî îsa bixwazî bibînî daha tune em jî ser tiştê sa hinek dixwazin em bixebitin yani hinekî van tiştê berva endabûnê girêdayî çanda Kurdî em dixwazin bixebitin yani armanceke me ye îsa heye niyeteke me îsa jî heye İnşallah em ê bikin yani yek jî ev tiştana tu zanî çawanin ev cara wexta meriv deşdarî jîkî wek a festîvaleke ê wek kiriye dibe ev na tiştê ha merfa motive dikin ez jî te re bibêjim yani em bêjin wexta hûn dibêjin wala eva baş bûye ya rastî em zef jî ji ew ê mamoste ji ew ê zêdetir مدگو ماموسته عجبا لی حزب که نکه تو زنی افجی پروبلمه که مزن بسیفومه جبروی وقتا ماموسته جی گو باش بیه تو جی واده بیجی باش بیه صابه ادیشم امی بخبت تماشاوان جی بیجی باش بیه ایوا راستی ملت شمره جی انکی تلفن ودکن demek insan temaşa dikin dibêjin وقت میگو افتشتاج مفهوم موتیوه دکه yani hani yani bu işe eşi spastarım yani tera tişte ha rasti em bejin platformu Kurdi vaqt Kurd tişteki çedikin as platformu amana gerek koşekleki bir günne halkı yani ana em bejin derhener jivan tiştada Türkiye jez gelek çara dübinim yani hinek insan çedikin 10 kez temaşa dikin 5 kez temaşa dikin 20 kez temaşa dikin وقتا خو نگینجی که گرک امریا افتش تتنی افراندن گرک اف شکلی که خو بگینه خلقی yani وقتا خو نگینه خلقی اینه که به معنی دبه راست عالیه بلگه آرشیو دا تشتکی باشه اما لی گره هنه که خو بگینی جا وقت پلاتفورم آنا و آوا کرنه yani از ویالی دا جی راستی دسته و خوش گلک تشتکی باشی و آوا کری از ویجی ببیشم yani افتش yani ام بیشن جبو هم خلقی hem jibo em bêjin insanê wek me ev ê dixwazin van tişta da bixebitin ji bo wana jî dibe motivasyoneke xurt ji ber wî jî yani em ê devam bikin înşallah rojê pêşî de em ê te re jî bibêjin van evê xwe înşallah carke platformeka de em ê ev dibînin ez jî gelek spasdarim yani ji bo vê xebata we jî keda we jî ez zanim gelekî jî ket didin gelek spas ji bo vî tiştî jî yani كتابة صعبة ماموستا جليل در هنري جليل يك يعني برسي من دافيش ترى أو بو zaten نرين التلسار سينما كردي چيه در هنري جليل تهنك بار وكر دافي ده مخواست از ويب ريسمشته جبر كدام أو بلاتفورمي ده همو فيلمان دبيني بلكي نريني يكي بلكي دقوهره هناك تت بلاتفورم جديدية كرتاسي تكاري بيجي يعني jibo te sinemaya Kurdî ji ber kam vê karê dikin yani pêşkişî sinemaya Kurdî dikin bela em filmên bela dikin û bala dünyayê dikişînin li ser evkê ve sinemaya Kurdî li gorî te sinemaya Kurdî li ku ye yani kurtasî dikarî parve bike ya sinema Kurdî esera tiştekî bêjim ez yani hani ez ê de kesekî tiştî da zêde tiştê mezin bikarim bêjim ez xwe evê de namîdim lê yani wek temaşevanekî jî ez dikarim hinekî em mamoste jî aslında ev tişt got em zêde gerek hani hinekî zêde ser xem û
ev xu zêde gere nesekirin yani heminekî gerek yani ana dünya berku zef mesine û di meşe jî tu zanî yani teknolojî gelek pêşta çûye tu zanî yani wek berê em bêjin 20 sal ewil tu jî zanî mesela me digot televizyonê Tirkî çima Kurdî nadin yani îro mesela televizyon tu meneke wan nema em bêjin yani derfetê ew jî ava bûne em bêjin ji bo Kurda derfetê em bêjin em bikarin bigîne xelqê ava bûne yani ji bo temaşevana ji bo her kesî ev yek yani ev hinekî wek ew Türk dibêjin ya yerel em yani ev fikra min e em gere hinekî daha tiştê internasyonel bikarbin ava bikin yani ji ber ku sinema aslında sadece sinema tenî nîne yani tu zanî sinema yani îro em bêjin cihû dünyayê de mesela cihûya em bêjin ji ser sinemayê ava bû yani vakas sinema tiştekî xurt e ji bo milletekî yani ji bo netewekî gelekî araceke xurt e vir de gere yani ev jî ji du problemê du problemene yek aborî ye aslında adliye jî gerek şeklekî em xwe bigîne xelqê yani ev jî aslında tiştê baş wexta werine avakirin yekî platformê baş werine avakirin îro internet pêşta çûye te negotî online gelek pêşta yavan tişta da sinema Kurdî jî ez bawerim me hinekî jî çawa dibêjin yani hine dema xortaniya sinema Kurdî ye yani ev hinekî bikemile baş bibe yani pêşerojekî ana jî baş dibe yani gelek insanê baş sinema Kurdî de derdikevin ev jî pêşta bişe ez texmîn dikim berku ev jî meşeke wek helbesta Kurdiya modern jî îro nûva ava dibe edebiyat nûva ava dibe sinema jî nûva ava dibe xortê gelek jîhatî derdikevin meriv dibîne zaman zanin jîhatî gelek derdikevin ez ewim yani hêvîdarim jî gelekî jî baş bibe wek insanê wek me jî van tişta da evê negotî para merfa hindik me jî tê de hebe ev jî ji bo me baş e yani esa bibêjim me gelek spas ji bo vê ewatê jî esa bêjim gelek spas ez spasiyê te dikim gotiyê davî ez mamoste Celîl re bipirsim nizanim belkî ne ew sporê fîlme sînemayê lê dixwazim nêrînê wê jî li ser fîlmê bigirim belkî cara yekem em ê bibîsin yani mamoste Celîl her tim li ser edebiyatê vejeyî an jî helbestra yan jî li ser folklorê te re pirsek didin lê em dixwazin nizanim te platform dîtiye ew sed fîlm zêdetir fîlm heye wê li ser platformê nizanim demê te çêbû derfetê te çêbû te wan fîlmên dîtiye nedîtiye nizanim min dît wekî heye lê nakat eweke kitêbeke tamam dikim ser wê bala min zêde ser e lê ez van sê çar roja da xilas kim û wan fîlmana binêrim bala min kişand ewa pêşin mesela nêrî ewa wî gelek navaroka wî berfireye û gelek tiştine balkêşene ku mira ez ê bi taybetî bijara pêşî ku ez dixwazim wana binêrim paşê giş destê we xweş karekî pir baş e divê hinekî zêde propaganda bêkirinê ewa me rewşenbîniyê eweke mezin tune wekî bingeheke mezin wekî tu zanî a vê saytê yan vê evê de her tişt ser Kurda em lêxwayîtiyê bikin wekî têda tijîbe û zû bikeve destê me ne wekî em gelek sayta wa binêrin wekî tiştek bikeve destê me divê hinekî ewa wana em serhevda bînin wekî zû bigîje me informasyon tişt hebin çap bikin cûrê informasyon hebin naka gelek tişt heye belkî ez mezinim hinekî kê bizanim mamoste teze bûme heştê nalo ne şestî du bû herhalde te zêde got pênc û pênc herê lê naka jiyan sa zû tê guhastin aqas tişt
برمت رادبن تشتی بالکی شو دوی ام بفرایی وان تشتا بگرن نک هر یک او خدا هنده و خدا واکی فکر توماری چواکی چه به بله هر هبن كيف خوش بوم آخافت نجی هفدیت نجی پرساجی او فستیوال آواجی سرکتی به باشه زیده بدن ناس کرنه انجام چیه چه فیلم اوک چیکن که چه فیلم هنه دوکومنتاسیون اک چیکن واکی بمینه نکتنه اینو من خبر دا چه فیلم هنه سروانا ریسنزیون چه بون چه نبون برای افانا گشت دیو که را بین نکتنه ایرو از تشتی ایسا گشت از طرف بیجم خلاص کرد من اوا 20 سالی زیده تره دورا سی از اروپای ما چقاس نوروز بونه چقاس جوینن کنفرانس او چه بونه چه دویجم پلاکات او آفیش نوروزی ها آفیش پوستر آفیش من آفیش برف کریه آفیش چقاس بیجم ایجار من دپرسن از دویجم سبی دست بی از بیجم که آفیش چه کرن اوی چقاس انترسان بویه آفیش داد بالا خدانت چه اوی واکی شکل بکشینن چا پیشنیار کن نوروز هر جارو جوره که هر بازاره که یوروپی جوره که اوت که پیشنیار که اواجی دیرو که خود سرخو خبر داده هر تشت دیروکی را بهیلن وکر هاتی به بله گوتنه داوی بلا او بلو خلاص ببی يعني ام نوو کی ده herhalde گوتگه ده تevokên dîrokî gelek me bihîst ji ber ku vê filmê herhalde herkes yani li ser dîrokê me li ser dîrokê xwe herek herhalde fikiriya ji bo çêkirina filma te Celîl Bedixan li gelek spas dikim destê we sax bê û rewşenbîrê Kurd herî mezin te mere dîsa pêşkêş kir te anî bîra me te behsa reso kir me Cesimê Celîl dîsa nas kir ji bo me gelek ew ku girîng bû gelek watê bû ew sohbet ew gotigeh jî bila cih te bimînê evîdarim herkes ew gudar bike û Celîlê Celîl û gotinê te Celîl Bedixanlı hinek te jî filmê te jî nas bike şîrovê jî gelek girîng e ji bo me em wana jî girtin xebatek ev erê rast e firaxtir e girîng e giran e rê ez dibînim çiqas Kurd tên cemhev nasnamê xwe nîşan didin ez ew qez nasnamê xwe hez dikim yani ez wê dibînim nav filmê de hem zaraveyê soranî hem jî kurmancî bi hev re dema dibînim gelek kêfxweş dibim filmê we jî rengek anî li ser festîvalê nêrînek cuda anî li ser festîvalê ji bo we jî gelek spas dikim spas ji bo hatinê we û carekê din dîsa me hevdû bibînin سپاس خوش